Hore Innocent Ibanda Babies Home numwanya guri kureberera berera abana girwa ha muhanda kandi hatibi n'abari kwikabira nomwe. Sister Elizabeth Ninsimo rukuru umwanya ogu nagira ngo batunga abana okwetorora burenge bwizoba. Abamwe baba nago mu mahanda omunfunzo abandi nibabasiga aha gate abandi babasiga makerezia. So abana abo nibiza babatorotora babatwara polisi niye gukora umwuga gwo kubaturetera na nepapure binde bikuba nibyetabo. Ogu yagaruka yagira ngo abana bakanya amashomero g'abana gaza kutandika kandi bwa nyuma yo kumara nabe myaka 3 niba barondera bo kubatwara. So nibarabo mu process ya fostering later biza bakora adoption abana abo batwara kimwe babareberera nk'abana babo. Bitu no kuba kugezaho kubareberera nibatunga mu kuteganisa bwabo butebasa kandi nabamwe haberera aba binemo buremezi. Abasistaba ndokora mu mugomane munonga nyenda kushaba abantu bona barya herokwe uri kubasa kuza kubayamba ayiza bayambe abo kuba umuntu twashanga no mu murungi munonga binama abana barwire abana barwire ubwongo abarwire imitima abine mishuiza na nebindi bingi so nibendendebera yamana munonga ahabwo butebasa abitendekere y'Ibanda University bari kwetebekana zo kuhereza bejama baruhagabo ahabo murundo rwa mukaga batayayira waberera aba bari kubirukangirira n'ubuhwezi. Aba birukangirira berera aba n'imigati amate hamwe n'ibindi bingi. Bagira ngo akace kazuro muri isho nsaba buryo umwe ako basa ashyeho na muno obukikato mu biro bya Christmas mwize no burabo umuraye bwine bo na mbahereza mu Christmas day mwege yitwine nakace nakigira baza kushemerwa narahango mwiguru nako bahemisha. I want to thank you for the helping hand that you've given this big family, oh my God. Okujwara kwa beje hari Ibanda University no kurwa katanoru kandi abeje rushanjwa 3 n'umwe bo baratunja amabarwa. Gasha kwa Timothy Mushabe.